buriya twagiye tugira ikintu cyo kutaje muri politiki, twumva ko politiki ari iy'abantu runaka, ba bandi tuzi y'amazina amwe akomakomeye. Iki gihe rero kirageze cyo kugira ngo abana b'urubyiruko, abana b'abanyamurenge, abana b'abanyamasisi baje muri politiki, bahabwe umwanya. Ntabwo tuzahora tugenderera ku mitekerereze. Urabona abantu n'ubu ngura barize, tumaze gusobanukirwa, twaje muri politiki tukayobora neza igihugu, tukamenya neza ubwoko kandi tukabanisha neza amoko yose, kandi ijambo rikavugwa rikubahirizwa. Ntabwo kuvuga ngo uri umuyobozi muri Kongo ariko nta jambo ufite, ntaho araho utagera, ibintu birakorwa mu buryo nabo bwa kibandi, kandi bitwa ngo uri umuyobozi, abaturage bagenda barengana. Urumva twe tuzavuga ko uri umuyobozi ntacyo wakoze. Hello guys, mumeze muti? Turi amahoro, natwe tumeze neza nkuko bisanzwe biragenda. Rero turongera turagarutse hano ku murongo wacu wa Jovi Official Dati. Mumeze mutese? Amakuru arashushe, ameze neza cyane. Ubu ngubu hari inkuru nyinshi cyane zitandukanye. Murabizi ko mwese ejo bundi habaho imishikirano ya leta y'u Rwanda hamwe na leta ya Kongo. Habaye ibintu byinshi bikomeye cyane. Ntago abantu batekerezaga ko bino bintu bimeze gutya, ariko byabaye ngombwa ko leta y'u Rwanda na leta ya Kongo bashikirana. Habaho icyo bita principe n'amahame. Siko bimeze muvandimwe? Amahame ameze ati, urumva aya mahame baba bashizeho kuvuga ngo leta y'Amerika niyo ikoze kino gikorwa cyo kuvuga ngo habayeho za Nairobi, habaho za Angola, habaho za Katare, none Amerika yonyine rero gati turabakeneye, muze hano, mwicare hano kwanza mubanze musinye. None ukuntu Amerika yagaragaje ikintu gikomeye cyane. Ahubwo se urabona bishobora kuba byatewe n'iki kugira ngo byibura ubwabo bonyine babashe kumvikana ko basinye aya masezerano? Bakunda guca umugani ngo la raison préfère toujours la meilleure. Ngiye ntekereza ko abantu iyi si buriya nyine n'ubuhangange bwayo. Urabona kuvuga ngo Amerika niyo ifashe umwanzuro yo kuvuga ngo yicaze bino bihugu ubwabyo bari baravuze ngo ntago dushobora kwicarana abaperezida ba Union Africaine bahuriye Addis Abeba, bahuriye he na he, ariko nta bwumvikana. Ariko urabona ko nibura habaye ikintu gikomeye gitandukanye n'ibintu byari bihari. None se ibi ngibi urabona bishobora kuba byaba bifite aho bihuriye nuko yenda leta ya Gisegedi yari yamaze guha ibinombe by'amabuye y'agaciro byose hafi muri Kongo, ariko igasaba Amerika ko yabakurira M23 mu burasirazuba bwa Kongo? Kuko ni kukure. None se ikindi kintu, my friend, urabona Amerika inyungu zayo, ngewe ntago nakubesha, rigenda byendaga nkabitekereza. Urumva nkavuga ati byanze bikunze aho Amerika ishobora kuzafata hazaba hameze hati, nkabona ko hari ibindi bintu bigiye guhita bihinduka nkuko byagaragara ko nari ntegereje ngo se Amerika iri hehe, ijambo rya nyuma. My friend, babe bakubwira ngo Amerika n'umupolisi wese ntabwo ari ukubesha, ntabwo ari ukubesha, kino kintu ni ukuri. Urumva Amerika niyo iyoboye iyi si. Mwakwigira gute none ibintu bihugu byacu by'abanyafrika ubwigenge, nubwo waba mufite ukuri, mwaba murwanira, nubwo hari abandi bantu baba bameze ukundi kuntu, nuvuga ngo iyo aho ifashe. None rero ikindi kintu nka Kongo, urabona Kongo ni igihugu cyose, kuko urabona ko uwari wese uzayobora Kongo azaba ayoboye isi. Mana bino bihugu ibintu byose biri electronique byose biva muri Kongo. Nuvuga ngo amabuye, imbaho n'ibindi, Kongo ni igihugu cyiza. Nukuvuga ngo uwari wese wagira imishikirano, ariko urabona ko Amerika nimba ishaka no kwiharira isoko ntabanamenya, ariko uwagira na wese umubano na Kongo yayobora isi. None ugushatse kuvuga ko turamutse tugendeye ku byabaye cyangwa se ku byakozwe, habaye intambara, habayo hagati ya leta na M23, urabona iki gihe cyari igihe cyiza cyo guhita basinya amasezerano,
agendanye n'ubuhahirane cyangwa se n'imikoranire ariko ikibazo nyamukuru kitarakemuka. igitangaje noneho ikintu gihari my friend urabona amishikira ni leta y'u Rwanda ntago ari M23 yacyari hariya cyayirwana hano hari yaza hari twirwaneho bari abantu barajya noneho ubwo bushatse kuvuga ko imishyikirano yabayeho ni hagati y'u Rwanda ariko ntago ari hagati y'u Rwanda na leta ya Kongo. Ubwo bya bindi leta ya Kongo yashinjaga u Rwanda ko ari rwo rusapotinga M23 ubwo ibyo ngibyo byavuyeho ahubwo icyo bagiye mu bujyanye n'ubuhahirane. urana igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo ubwabo bari bafitanye amakimbirane barashinjana sibyo leta ya Kongo ishinja u Rwanda urumva noneho nukuvuga ngo ikintu kiba gihari Amerika nimba ivuga ati muze mwicare hano ibi byo babasabye impunzi gutahuka gutabahagarika intambara urumva ikindi kuba ngo buri gihugu cyose kigire ubwigenge yani ntiyagire ikindi gihugu cinjira mu kindi gihugu ngo menye imiyoborere mbese buri wese ubwo urumva aho ngaho bataba bamaze nkaho bashinjije u Rwanda neza ko ariko rwaba ruri muri Kongo kuko nimba bavuze ati ngo bahagarike intambara cyangwa se imirwano noneho ugahita ubona ko imirwano irahagaze na M23 irahagaze kandi amasezerano bagiranye n'u Rwanda icyo kintu cyabari kanama kaoni gashinja u Rwanda sibyo ko bimeze se ntago ari byo guhisha none se nimba kanama kaoni gashinja u Rwanda u Rwanda rukaba rutariyo ubwo leta ya Kongo cyangwa se Amerika ntago yagakwiye kuba yafashe M23 na leta ya Kongo bakaba ari bo bahuza bakagirana nicyo kibazo rero gihari nukuvuga ngo habagaho ikintu gihari n'ikintu wumva ko politiki ikomeye nimba Amerika itigeze yamagara M23 igahamagara u Rwanda kugira ngo ari bo bumvikana na leta ya Gisegeti nabyo rero bigaragara ko kuva na kera Gisegeti ati ngiyewe ndashaka kuvugana n'u Rwanda nyine ntabwo nshaka kuvugana ntabwo nshaka no kuvugana na leta na M23 sibyo none size finally urumva ikintu kigaragaye nuko leta ya Kongo koko ivuga ishaka kwicarana kandi buriya bari aba ministre kuba bahuye nko kuvuga nk'abaperezida baba banahuye buriya bari n'abaperezida bahuye nibo babahagariye n'aba ministre bubanye n'amahanga byanze bikuze bari n'abaperezida babahagarara nukuvuga ngo rero ni gute ibyo Gisegeti yasabaga ati ndashaka imishikirano yanjye n'u Rwanda ngiye ntago ndeba M23 no se M23 irajya he kandi bari abantu n'abakongomani none se ntago bishoboka ko u Rwanda rushobora kugirana imishyikirano rukagirana ubuhahirane nka bira byose basenyanye na leta ya Kongo ari Amerika bigizemo uruhare ikabahuza ariko M23 ikaba ifite ibindi bintu iyo yasabaga ndetse bitigeze bijya hehe muri ayo masezerano cyangwa se muri iyo mishyikirano M23 igakomeza akazi kayo nk'uko gasanzwe aho ngaho urumva n'ubundi bya bindi baba basabye leta y'u Rwanda byakomeza urabona ikintu gihari urumva ni nka imishikirano itaratangira ariko deja igihari babahaye kwanza amahame ibyo bagomba kugenderaho ibyo yani ibyo bagomba guhita bahagarika kandi gabari abantu my friend urumva barakubwira bari na order babanategeka ntago Amerika ishaka kukubwira ikintu cya negotiation ngo byanze bikunze ni ibintu yita ikurikiza urabona ari nk'iki gihugu baba bategetse hagati y'u Rwanda na Kongo yaba ari Kongo yaba ari u Rwanda bose bagomba gutabaka urabona nk'ubu ngubu nimba Kongo bavuze ngo okay reka nkwereke ibintu bihari none se nuko n'ubundi wazarendo iracyayirwana ntishaka kumva ko numvishe ko na warikare n'intambara igikomeje urumva ntabwo ishaka kumva ko habaye imishikirano bahanye agahenga bari abantu nabo n'abavuye ukuntu ntabwo bashaka kumva ko hari agahenge bafitanye nimba rero badafitanye agahenge rero runaka batumva agahenge iyo bakomeza intambara none ukuvuga ngo na M23 sibyo ikaba ntabwo iribuze guhagarara ntabwo bashaka kwita ku birebirano nayo ntabwo yabona
abana bayo barimo barabica ku rugamba cyangwa se aho bamaze gufata barimo baragenda bahigarura ngo none nayo ihagarare. kandi rero nimba ari nawo dishobora kuza bakabwira M23 ngo hagarika intambara, sibyo hakaba hoda izivuga ngo M23 yaba ari uwisapoti ngo ati hagarika intambara sinshaka, ariko bare badashaka kuyihagarika n'ubundi intambara irakomeza. None urabona noneho bitari buze kuba ngombwa ko hagati ya FARDC ingabo za gisirikare zemewe na leta n'aba bazarendo leta yishyiriyeho badashobora kuzongera bagasubiranamo, noneho batarimo baremeranywaho kubera ko leta yo imeze nkaho yamaze kubata. Urabona kankubwire kure bureka iyi ntambara ni wazarendo iri kwirwana tebaka kweje ngo FARDC ntabwo ngiye nayireba kuri iri muri Amerika bunarebye na resistance cyane buri Kisegeti akura ikintu gitandukanye, reka mbivuge gutya buriye kuvuga ngo wazarendo urugana abaturage n'urubyiruko kariya kantu konyine ntiwo bamara urubyiruko wamara urubyiruko ntiwo mara urubyiruko, urumva nuvuga ngo urubyiruko kuvuga ngo urubyiruko rwaka nk'aka karere kose ngo urubyiruko nimuze mufate intwaro, nukuvuga ngo harimo abana batoya abana bato imyaka 15 12 umva afite intwaro ngo ni wazarendo ntabwo ayimwa nimba hawe intwaro, nuvuga ngo harimo abana batoya kigaragara ntabwo ari abasirikare, nuvuga ngo hari itegeko rero ryoza kuri wazarendo ntibanaryubahirize ariko ryajya kuri FARDC ko hari abasirikare bafite itegeko bagenderaho siko bimeze, ariko wazarendo ari igihe utanabana amategeko ntibanakurikiza kubera ko abafunga mutwe wenda ubwabo baba banidroze batanumva nibyo ari byo, hari igihe bakora ibintu nyine ukabona yibo bavuga ati tugomba kwirukana ikintu cyitwa umunyarwanda, nicyo kintu kiba kiri mu matwi yabo no mu mutwe. Urumva ntago biba byoroshye intambara sinzi ko imeze rero, birasaba ngo se abantu bari hariya ba M23 yaba ari abanyamasisi bari kurwanira ntambara yaba ari twirwaneho dore ko banihuje ubwabo sibyo intambara irakomeje. Hari indi rero isiri itegeko rya Amerika riraza ribwira bari abahungu ngo musubire inyuma, reba impfu none kintu gitangaje kinababaje bro nuko intambara imaze gutwara abantu benshi cyane. Urabyemera se? Ndabyemera ko imaze gutwara abantu benshi. Imaze gutwara abantu benshi cyane intambara, abantu bamaze gupfa ari benshi. Noneho habuze iki kugira ngo habe imishikirano, kugira ngo intambara ibanzibe n'ubundi bazaze gushikirana. Ikintu cyaba kinantangaje cyane kandi cyaba kinambabaje cyane kuko ngo abantu bamaze gupfa inzira karengane, noneho nyuma yaho ngo murahamagaranye mugiye gushikirana. Ibyo bivuze iki? Mwakomeje mukarwana tukareba utsinda akayobora, none se nk'ubu murashikirana n'ubundi abantu barapfuye. Wowe urabyumva gute? Nanjye uko mbibona n'ubundi iyo mishikirana iza kuba kukitabaye pagitangira intambara itarakarangwa itarakara, ariko abantu bamaze gupfa hare uza abantu bamaze kugwara zagoma zahe kuva za Rucuro kuva umunsi wa mbere batanze, yaba ari abasirikare yaba ari abasirikare ba M23 yaba ari abaturage basanzwe yaba ari abasirikare ku mpande ya FARDC yaba ari abawazi hino kuvuga ngo ubwicanyi none ko wakurikiranye ari amasezerano ndetse n'ibikubiye muri iriya ngingo nyuma yo kugira ngo bari abaminisitiri bahurire muri Amerika basinyere amasezerano y'ubufatanye ndetse n'ubuhahirane. Wigeze ubona hari abakuru b'ibihugu hagati y'u Rwanda cyangwa se na Kongo haba hari wagize icyo atangaza agendeye kuri ara amasezerano bagiranye? Biriya bintu je n'ukuntu njye nahise mbibona bari abantu kuntu bari banicaye n'uriya muntu wari ubicaye uriya ntuzi umuntu kuntu yarameze kuri bo yarafite icyo bita superiorité bro, icyo bita n'umuturite yarafite ni oda yarafite yabicaje yicaye hagati, urabona ko afite oda confidence ntabwo yinginga ari inginga abanyafurika gute harabategeka
arababwira ariko ibi ngibi ntabwo ubona ko bisa nk'aho biba bimeze nka bwa bukorone n'ubundi tuba tukiri mu bukorone kuko ibisubizo byacu n'ubundi tuba tugomba kujya kubishaka hehe mu bazungu mbere y'uko abanyafurika twebwe tubanza kugira ngo tuganire tumenye ngo se ikibazo dupfa n'iki dupfa ni gute abazungu bagomba kuza kudukemurira ikibazo bro umuzungu dore n'amakosa bagiye banakora abantu batigeze banamenya rimwe na rimwe abantu bakisanga mutazi n'intambara mwari narwaniye yari n'umuntu bakemurira n'ikibazo akaba atarigeze anagera no kuri tere ngo amenye uko iyo ntambara imeze naho abantu barimo bararwanira bayiciye gute aba batuye bafatwa gute ariko ntago wakwirengagiza ko n'ubundi muri Kongo urumva hari ivangura ry'amoko abanyamurenge n'ubundi bagize igihe bicwa abanyamasisi n'ubundi bagize igihe bicwa nawe ubwawe n'umunyamurenge se n'undi wese wabonye isura imeze gutya ntabwo no gutambuka mu muhanda. Ese ngewe nagira ngo mwibarize yenda nk'ikibazo kimwe urabona ubundi ari amasezerano barimo baragenda bagirana cyangwa se birabi by'ubuhahire urabona hari igisubizo byatanga cyane ko n'ubundi abicwaga n'ubundi bakigomeje kwicwa kandi na nyuma yaho nubwo ayo masezerano bayasinyanya n'ubundi bazagomya bicwe ubwo igisubizo cya nyacyo M23 yarwaniraga cyangwa twirwaneho baraba bakibonye byo bya nyabyo nibaramuka bagize gute nibaramuka bagiye bahanye amasezerano n'ende M23 igatanga nk'uduce yari yaramaze gufata tuvuge se ko umuturage azagira amahoro bigaragara ko se ubundi umunyamurenge cyangwa se umunyamasisi cyangwa se umuntu wese usa gutya dusa natambuka mu muhanda wa Goma ari wenyine cyangwa se nijoro cyangwa se za Kaziba cyangwa se za Kisangani cyangwa se nyine muri Kongo hose azatambuka afite freedom nkuko bimeze nk'umukongomani abanyekongo ubwabo niki imitekerereze yabo iyo myumvire igiye guhinduka kugira ngo bumve ko umuntu ari umukongomani ni size ntago bishoboka abakongomani size habaye ubwumvikane bwa M23 ni leta zemeranye leta zemeranye ntago bigeze bemeranye tuvuga koko ubu ngubu niho umukongomani w'umubembe cyangwa se umuruba cyangwa se uwari we wese M23 azajya abona umunyamurenge cyangwa umunyamasisi yumva ko umukongomani mugenzi we cyangwa n'umuntu azamufata nkaho ari umwanzi w'igihugu ari umujura ari umuntu waje kubabuza mu gihugu azamufata gutyo n'ubundi azifuza ko yatagasubira agasubira iwabo aho bavuga ngo ni iwabo mu Rwanda. None reka turamutse tugendeye kuri ibi ngibi byose barimo baragenda bakora urabona ikintu cyaba cyiza yenda tuvuge nimba bazi neza ko barabazungu barabizi ibyo babikoze babizi bakasa imipaka nayo bayibona bari babizi ibyo bakoze bari babizi nimba bamaze kubona ahantu defo yari iri birashoboka ko aho defo yari iri bashobora kuba babasha kwikosora urabona ahantu bigeze cyane ubwo narishatse nko kuvuga ko nimba bamaze kubona defo bakabona ko hari uduce turimo abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda uri kubyumva aho hantu bakaba bamaze gusobanukirwa neza ko ari mu Rwanda ahandi bakaba bamaze gusobanukirwa ko kari agace ko mu Burundi cyangwa k'Ibuganda bakaba bamaze kubisobanukirwa ese birashoboka ko noneho bashobora gukora amasezerano agendanye avuga ati ese koko tuno duce koko nimba twari turimo ahangaha tukaba ari rwo tuduteza ibibazo tuduteza intambara zihoraho nta kuntu twadufata twadusubizaho twaturutse abazungu bagiye gucamo imipaka batitaye ku mateka y'aho hantu n'abahatuye iyo baza kumenya amateka y'abantu batuye muri utwo duce ntibaba baraciye imipaka uko bishakira ni nazo ngaruka umuntu uzusanga mwana wagiye kureba abazarendo bro bavuga ikinyarwanda bro ariko kamakubwira ngo ntago ushaka kubaha mu Rwanda n'umunyarwanda avuga ikinyarwanda akakubwira ngo sinshaka kubaha mu Rwanda ukabona aba bantu bafitanye amasano ariko babaye abanzi bari kurasana bari kumarana nuvuga ngo rero iyo umuzungu yaza kumenya neza ko aba bantu bafitanye amasano ntabaraciye imipaka uko yishakira usanga abantu umwe tuyane Gisenyi undi akaba ari arize Masisi ariko ni abantu bamwe bavuga ururimi rumwe cyane ngira ngo ugibona hariya Igisenyi ukuntu hameze na Goma urase Igisenyi na Goma watandukanyiriza he ubwo ngurane n'abantu ni bamwe ureba imipaka y'Abanyafrika ni kinini kinatangaje
usanga icibwa n'inzuzi ni umusozi, ni umuhanda. Umusozi ni munini, urumva, ni umuhanda n'umuringoti ngo aha n'aha. kandi ugasanga rero reba nk'i Bugande hari abavuga ikinyarwanda batuye hariya, reba muri Kongo no muri Nigeria naho hari ibibazo nk'ibyo ngibyo, kandi nicyo bigaragaza ko ni muri Nigeria hari n'ibibazo nk'ibyo ngibyo by'imipaka, bamwe bagatura abandi bagatura, ugasanga abo bantu bafitanye ibibazo bikomeye cyane, bavuga ururimi rumwe, ari abavandimwe. So abazungu rero baza kumenya neza ko kino kibazo kizatuzanira ibibazo, ntabwo baba barakima imipaka ko bishakira, baba baranje bakiga neza amateka y'abo bantu, uko bavukana, ururimi bavuga, umuco wose abantu duhuje umuco. Uzarebe abanyamurenge n'abanyarwanda hari imico bahuje myinshi cyane, n'inka n'ibiki byose urabibona. Kuki bari abantu batuye abandi bagahuza hariya? Kuki usanga abanyamurenge bahuje umuco n'abagande babana rimwe na rimwe gucunda, hari ibintu byinshi binagiye mbona bahuje, bakongera bagahuza n'abandi, wagera ahandi nuko imico igenda ihura. Abo bantu rero n'ubundi tujuru baba bafite gukomeza gukoranaho mu buzima bwabo, kuko baba bafite n'ururimi rumwe n'imico imwe, ni ukuvuga no kugendererana kuba guhari. Rero uwaca kugendererana kw'aba bantu baba ngo basaba aba n'aba, ntimugomba kubaha iwanyu n'aha, barahavukiye imyaka n'imyaka. Ibyo bibazo usanga rimwe na rimwe bigenda bigaruka imyaka n'imyaka. So nta muntu rero wakwiyakana yuko umunyamurenge afitanye isano n'umunyarwanda, yaba ari umututsi, nta wabyihakana. Biragoye, ariko kuba bigoye rero, natwe rero ubwacu twagombaga, urumva, kumenya ko abo bazungu cyangwa se n'abanyafurika ubwacu tutagombaga kubipfa. Tutagombaga kubipfa. Ubundi iyi mipaka wagiye wiza ni gute mani? Imipaka ni imipaka mbere y'uko imipaka habagaho, nagira bari bakazavuga ati, ukaza usanga reba nk'ijwi, ukamusanga nimba ari u Rwanda rufata igice cyose, Burundi hose ukamusanga buri wese agenda afata uturere uko twaguka ni kugenda ufata aho hantu. Siko byari bimeze se bundi? Niko byari bimeze. Bararwana aho yafashe ubwo ngubwo hakaba ugasanga habaye mu gihugu cyiwe. None se nimba ari uko byari bimeze, kandi ikigaragara cyo nabo yafataga yasangaga aho ngaho ntago babaga bahindutse abandi bantu ubwo bahitaga bahinduka abene. Ahubwo se turamutse tugendeye turebye ku byavugiwe muri ariya masezerano, ababirigi tuzi ko bari hariya muri Kongo, bari hariya kurwana hariya muri Warikare, hari ikintu bigezeho bivugaho? Ntumuna se ababirigi n'uriya minisitiri wabo yari ari Burundi, yavuga neza, ariko man my friend, ariko mabwiza ukuri, ikintu gitangaje gusa, Amerika ishaka kukumurika, irakumurika ku isi, ikagukundisha, ikaguha icyubahiro, akari wowe uri imbere. Yashaka no kugutesha agaciro, ni nk'ako kanya. Njye nabonye ahantu aho mbikuriye, nabibonye ukuntu nk'igihugu cy'u Burundi muri diplomasi cyangwa se muri relation internationale, n'ukuri byari bigoye. Igihugu cy'u Burundi wabonaga inkunga nk'ibindi bihugu, hari nk'engo igihugu cy'u Burundi gifite ubukene bwinshi cyane muri economy cyangwa se muri budget, ingengo y'imari igihugu cyabo. So no kuvuga ngo nimba ariko bimeze, ariko ukabona ububirigi uyu munsi buraje bushaka kuvuga igihugu neza cy'u Burundi, ko bagiye gutsura umubano, kwibaza ngo si imyaka n'imyaka nuko hari iki kibazo.
ariko ibyo ngibyo ni ibintu byumvikana. Byumvikana. None se Nuko hari iki ububirigi nimba burimo burarwanya M23 M23 buri muri Congo, Eh. kandi noneho M23 bakaba bayishinja ko ifasha u Rwanda, bumva ko ari u Rwanda, Erega aravuga ati, kandi "Brother." umurundi akavuga ati mwebwe nimufata Uvira, ati njyewe nzafata Kigali nciye hehe, njiye ngo mu Kirundo. Uri kubyumva? Urumva rero umubirigi we arashaka gukurura iyo avantage. Uri kubyumva? Ari kubona mu Barundi abashyigikire kubw'igitekerezo kibi bafite, cyangwa se impamvu nyine umubiri yanabikora. Urumva ukuntu yanavuze ngo nabanje i Bugande ndaza ku mubano w'u Rwanda n'Ububiligi wacitsemo, urumva baragatiranye. Ariko ikintu gihari, nabonye na Kisegeti yaje i Roma agiye kureba ari Vatikani, ubona bamuprotokoye, yagiye kureba, yatembereye. Ariko so kare bagati ikintu natekereza uyu mugabo ubu ni za ngendo yakoraga kuva kera. Hari igihe abantu se yabaye nyasafari, ni uguhora agenda, ni uguhora agenda buri munsi ayo masafari hirya no hino. Ni diplomasi yagomba kuba yarakinnye cyane kugira ngo banje kwinjirira mu bazungu ntibabashe gusobanukirwa neza iyi ntambara, yatangiye ruswa abahonge. Kandi Kisegeti yari afite na confidence bino bintu bitagati ntibizashoboka, ntibishoboka ko balkanization yaba, ntibishoboka ko bagira gutya. None ukabona ko iyi ntambara wowe urabona iherezo ry'intambara. Hari abana bacu bakiya barwana muri iriya ntambara, bakeneye ubuvugizi, bakeneye bakeneye uburenganzira bwabo. Intambara irahagarara. Noneho se leta ya Kongo ize ibwire M23 ati abakongomani, abatari abakongomani ni musubire iyo mwavuye. Urabona gute? None urabona kuvuze kuri icyo kibazo, urabona Kongo yatekereza gute kubwira abakongomani ngo basubire iyo bavuye, kandi bazi neza ko aho bari ariho bavukiye, ariho basogokuruza n'abasogokuruza babo ariho bakuriye. Yavuga ati nk'urabona ko Kongo ihora ivuga ngo abasaba Kongomani n'abanyarwanda. None ni natwe ntago tubyanze, natwe ntago tubyanze, n'abanyarwanda nibasubira iyo bavuye, niba basubizeyo iyo bavuye babahe n'ubutaka bwabo. Sicyo gisubizo. Gisubiza umuntu inyuma utamuhaye n'icyari kimutunze yaburi aribo. Ntiyemera ko harimo abakongomani se hariya muri M23. Ntiyemera ko harimo abakongomani barimo. Irabizi ko harimo abakongomani. Abatari abakongomani bagiye gute batahe basubire mu Rwanda. Nuvuga ngo abakongomani bagume hariya. Ni kubibona yabikora se izabikora. Ibyo ngibyo biragoye cyane, usibye ko mukona nacyetekereza ntabwo ibyo bintu ushobora gushoboka, kubera ko impamvu igituma usuzambwira ngo umukongomani ngo azasubire inyuma, kandi nzi neza ko dushobora kuba twaranashyingiranye. None ikintu gihari noneho muri twese turanavukana kwanza. Ikintu gihari rero ni iki ngiye mbona ku giti cyanjye hariya M23 nta gusubira inyuma. Urumva? Nta gusubira inyuma. Nimba ari imishikirano, suko n'ubundi M23 asabye imishikirano kuva na kera. Siko bimeze? Kuva na kera, suko wenda yakunze iki? Ariko hari akantu ushaka kukubaza. Mu biganiro M23 yagiye isaba igihe ari cyo cyose, hari umunsi n'umwe bigeze basaba kuba igihugu cyigenga? Ntabwo yigeze isaba. Yasabye icyo bita referendum, kwa kundi igihugu kiba gifite nk'umuyobozi umwe bagahindura, ariko gifite yari referendum cyangwa etat fédéral. Yes, etat fédéral. Kwa kundi nk'arakura muri Amerika haba hafite amastate bafite ubuyobozi bwabo biyobora, ariko nyine bafite gace kose kagiye gafite, ariko bafite umuyobozi wabo, bafite umuyobozi wabo, ariko nyine buri kimwe cyose bigenga. Urumva? Nicyo ndagira bigeze kugisaba. Babasabye ibintu bikomeye, ariko hakugira ngo abantu bapfe. Kandi koko se mwana mubwiza ukuri,
buriya ni ikintu njye nandeba n'abantu bagomba kubimenya pe. Murabona wenda turi rimwe na rimwe tuba tuvuga twigaruke kuko twebwe ikibazo twebwe kiriho, siko kimeze se, kiri ku munyamurenge, kiri ku munyamasisi. Abana b'abasirikari bose bavuye muri FARDC. Abantu bagiye bava muri FARDC, urebye abantu basigaye muri FARDC n'abasirikare bakomeye, abakoloneli, abajenerali bakomakomeye, ariko guhera n'abamajoro benshi bagiye baba desata bro, kandi bakadezertinga gute kubera iki imiyoborere n'iki n'igihugu gisirikare bakabona ko ntaho kiri wenda cyo gusa nta n'ibindi siko bimeze. Bagenda bava mu gisirikare. Nukuvuga ngo rero kuri ubu ngubu nimba twirwanaho iraho M23 ikabiraho nibwo buryo bwo kugira ngo Kongo nayo igire igisirikare gikomeye, nishire abasirikare urumva baje mu gihugu, baje muri FARDC cyangwa ntambaranye, kuko n'ubundi igisirikare cya Kongo nta gisirikare cyari gihari, nta banyamuringi bakiba mu gisirikare cya Kongo, benshi bakivuyemo, n'abandi bagiye bakorwa torutire nyine bivangura bakagutuma ahantu nabo bukavuga ati ahantu byanze bisikunda nanagambanirwa, kuko n'ubundi ryavangura yasura bakubonamo, nubwo buri mu gisirikare cya Kongo n'ubundi bakubonamo isura y'ukuri umunyarwanda, ntibakubona kuri umukongomani nk'umukongomani. So nukuvuga ngo uri umwe, uri koloneli, uri umwe, batayi yose n'abakongomani, abandi bose n'abayisikoti, muri sikoti wawe babiri, abandi bose n'abakongomani. Nukuvuga ngo tujuri nubwo baba bari aho ngaho muri bo ntabwo bakwisanzura. Ako kantu urakumva mwana? Nukuvuga ngo rero Kongo ikeneye abasirikare batwirwaneho, Kongo ikeneye abasirikare bari mu 23 kugira ngo Kongo igire igisirikare gikomeye. Okay, reka turebe nk'uko yenda mu 23 yari yabisabye ko buri gace kose kagira nka state ngakura muri Amerika bimeze, agace kigenga kagaba gafite ubuyobozi bwako, gafite igisirikare cyabo, gafite ariko bahuriye ku gihugu kimwe. Reka turebe biramutse bibaye bikagenda nka gutyo, urabona byo hari ikintu bishobora kuba byabasha gutanga ko Kongo ishobora kuba yabasha kubona amahoro. Reka nkubwire n'ikindi kintu buriya nabona buriya abasirikare bose babyiye bajyaho dusirita mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Man, urabona tuhane urugero, urabona leta y'u Rwanda yafashe abasirikare babo ibatwara ku ishuri bajya kwiga, ikabatuma hanze, abana babona amaburuse, baragenda bafata ubwenge, bamenya neza. Ariko si wigeze ubona mu Kongo sindumva ngo yohereje abasirikare nahebe ngo bahagarutse benda bafite ubundi bumenyi. So ni mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge cyangwa mu bwoko bw'abanyamasi, nimba koko Kongo ari yacu, natwe dukeneye igisirikare kizima, ntabwo dukeneye igisirikare kimeze kuri ya bro. Igisirikare usanga nta n'umuntu nta niri papa nta n'urukwito. Nimba rero bumva ko abantu bagombaga kurema igisirikare kizima, nimba arimo abantu bafite ba koloneli, harimo abajenerali dufite hariya, ntibagende baganirize Kisegeti bakore igisirikare kizima, pana abana b'abanyamuringa, abana b'abanyamasisi bagenda bajoininga igisirikare kizima. Kongo ni yabo, bareme nimba abakongomani barananiwe igisirikare, abana b'abanyamuringa n'abanyamasisi bagenda bakore igisirikare. Kongo nimba bumva ko aka kantu makumve neza, tuvuga ngo n'abanyamasirikare n'abanyamurenge bakeneye akazi ka gisirikare, bakeneye ko bakorera igihugu cyabo, bagakora igisirikare cy'igihugu cyabo. Abana b'abanyamasisi bagakora akazi ka gisirikare, nk'uko u Rwanda nabo rufite abasirikare babo, nk'uko Burundi bufite abasirikare babo, nk'uko Uganda bufite igisirikare cyabo, nk'uko Kenya ifite igisirikare cyabo. Ariko twege igisirikare cya Kongo nta gisirikare kirimo. Abana bose bavuye mu gisirikare bose kubera igisirikare kitameze neza, kidapanze neza, kidafite coordination, kidafite administration, kiri bizarre kiraho. Nimba igisirikare kimeze gutyo,
nabo rero nibigi ntibagaruke bagende bamenye ngo se ni gute bafata abana babashire mu gisirikare, niba ari abantu banatwumva bakomakomeye mugende muganire muvuga ati abo bantu harimo abana b'abakongomani cyangwa se niba habaye imishikirano, kuko abantu bafite ikibazo cy'imyitwarire igisirikare cya Kongo. Nk'ukuri abasirikare ba Kongo bateye isoni pe. Suko abanyamurenge banga Kongo, suko ari abanyamasisi banga Kongo, ariko Kongo nayo ubwayo basirikare nta discipline. None tugana no ku musozo, wowe urabona wakwisabira iki cyangwa se wasaba iki nka leta ya Kongo na M23 ndetse n'aya masezerano yabaye? Ngiye ndashishikariza ubwoko bwacu kwanza abana bato kuja muri politiki. Buriya twagiye tugira ikintu cyo kutaje muri politiki, tukumva ko politiki ari abantu runaka, ba bandi babigi tuzi y'amazina amwe akomakomeye. Iki gihe rero kirageze cyo kugira ngo abana b'urubyiruko, abana b'abanyamurenge, abana b'abanyamasisi baje muri politiki, bahabwe umwanya. Ntabwo tuzahora tugenderera ku mitekerereze. Urabona abantu n'ubungura barize batumaze gusobanukirwa, twaje muri politike tukayobora neza igihugu, tukamenya neza ubwoko kandi tukabanisha neza amoko yose, kandi ijambo rikavugwa rikubahirizwa. Ntabwo kuvuga ngo uri umuyobozi muri Kongo ariko nta jambo ufite, ntaho araho utagera, ibintu birakorwa mu buryo nabo bwa kibandi kandi bitwa ngo uri umuyobozi, abaturage bagenda barengana. Urumva twe tuzavuga wowe ko uri umuyobozi ntacyo wakoze. Cyo dushaka, dukeneye umuyobozi nyawe, dukeneye urubyiruko ko ruja muri politike ya Kongo. Icya kabiri, icyo nabwira, nta ukunda intambara. Intambara irasenya ntiyubaka. Abantu bose bagira amahoro, tureke gusubiranamo twebwe ubwacu ngo uyu n'uyu, uyu n'uyu n'uyu. Uwo mwuka mubi mu izina rya Yesu, n'umwuka mubi. Mwanze turebe tubumwe, niko kumenya neza ikibazo dufite, ariko ni gusubiranamo kwacu niko kumarana. So abantu mwari mudukurikiye uyu munsi rero turabashimiye, mugire ibihe byiza, Imana ibagirire neza.